Lalu di clear नहीं appointment clear नहीं lagi ini tuh kado kau itu mana cini lo, itu tuh kete itu mana cini lo, lasik war ini lo pakai, setame ladak ini tuh nggak cini nanya manggalah lo, ong tuh ke six itu ke biong, setelah six autonomous itu mentu sih kalau maju ke cini nih, nobody can give you the guarantee that when you will achieve autonomous state. No one can give you the guarantee. Maju tak pion je itu anak mingkang gitu autonomous state lompok kemana pun ni. So autonomous state long ni apna itu six itu penai pita ngajak kong. Lah itu tribes atau mapan kasih protect ji. Kira kong je apna itu akenan sot abe mantai. dari six itu ngajak kong penang lihat ha, apa mai pita ngajak kong balo kita kawan kita. Tolong lang nih. Kita kuat tu saya kalau jangan kiban, kalau lang ke om. Kalau tak lang nih. Mohon kopi pilo kita six itu lo, lah tak lang kok. Bentar. Lalu six itu aja kong naik bukan om tiap kong picture nggak six itu aja kong. Kopi pilo. Kalau om tak cumi nong kok. Six itu aja kong lalu kita bukan om dah apa nih. Kalau om tak cumi nih. Mohon kopi apa sih mau lagi belum datai. Elo interon kan kopi si autonomous council long cap autonomous council. Atau malam kan empire people. Pemerintah kasih sedang dengan praktikal kita itu strong. Bukan pilih tahu apa pakai request orang itu itu Asia dokter tulisan lo orang kota Hanai ya kan dengan praktikal lembaga. Hanai lah tuh sini. Sudah lo sadari. Agak Asia untuk apa Hanai. Anda tidak senang di sini six itu power lo. Tapi ada interference kosong segitu. Limitation kosong lo. Bukan ada limitation sangat lo tu sendiri. Request orang ni banyak kartu yang lama tak ham segala. Itu banyak pun itu bang ini tu biasa limitation kota. Lasik kartu yang lama tak. Sebab penganan pun lasik. Autonomous state. Spokesperson DJP Iskar Memblong. Nasi alam ni kami arjukan kau manggalah lo. What is the relation between paragraph 20 of the 6th schedule and article 244A of the Indian Constitution? Can autonomous state be created without the power of the 6th schedule? 6th schedule amding pin koi lapen Bharat Chari aronalo along the top kai kita kar yang long lapen NCL sarar the makar inai autonomous state mate article 244A laso akachira kopi lo gitu six schedule pen andeng pin koi pen kachira lapen itu six schedule andeng pin koi mate six schedule abe deklo karte itu autonomous state selam munji ma makin munji ma laso putar alang ni panon apor pipono alam ni pada me isi panelist tu mana pakai mini ko isa apor pipon po kasi ako next question pa namto pola si mini ko even si alam ni pada me kening je som am do tame acho ara pen pinju proje fangsi tuning pipon Doctor guy dong suroi lo lawan ini aja dong aku kalau panelist tu doang lasopla jadi kipui po bangke na dinje je apa ini tumorong ay elwin terong alam dia bangke mon letes alam ke six several consi permala so this council long kept along metalam ni pasti ayar you know so aku tak kadu ko kata i charge ke sedang dari keputusan itu bangladesh hello ke indeng ola inkoi apen 244A kacira pupilo 244A labang ke autonomous state itu legitimate right of the Hindus people in the south. Jadi itu ada pura right dulu lah. Ladapkan apa ke pengen 20. Nah sebut hak punya ladapkan si kewang. Ladapkan 6 itu. Abang, saya penangan dalam dia yang jelas dalam nasi hak. Ada yang ke isi ini, nubah ini tu dia sapu kaki tu sapu problem tu kau dalam dia ni bagi details hal dia tu. Ini tu autonomous state
Kopi pot sigahan. Kopi pot sih autonomous state namji. Lapen 6 schedule aja kong alimentation alam di kanan. Lasi autonomous state pulau tamte. Ili tu bang penangan akhirnya kado kau ili tu lai direct central government dan adhe kapu kilang kadui adhe kahormu bang itu mithangta itu kece sar tu naja kong ada longji. Lason mo perkohet lasofram pulau lem lalam asal 6 schedule lalam tapi entire letter masih isi ini ku putar dopok tadi. Lem na perkon existing non dobo malam ke isi harmu lena. 100 non 25 amendment lasopa chundat lo pulau tamte. Kalau so isi harmu kabida itu kaperi mene harmu bang itu malong nang lepo la lo pulau tamte 6 schedule autonomous so council north east cape along avista ini tu council along hello powerful ko land utha settlement to daba bilang ame denge non bang dogo lasi laso pansi kadu ko phanta je 125 laso amendment along bage nama chirap do dia pansi kadu ko phanta kachuni do lape je itu ladak tenangan hilang damanya sondo Article 280 along head alam di tham 280 alam ta Article 275 pasal alam ta alam di kenang alam di tham lo kopisi itu ben kacira mapen kopisi kiwan damai bang पंचायत relation sir hola mange mo step kapre kam thulu dan sitamen no nangli pan specific question agar jo mange 6 schedule anding ping koy lapen article 244 e kachera a relation lapen 6 schedule le abede hote ba one kilote autonomous state itu kimun lama itu tum jakong lo lama tribal kumar ipa joka jakong kali lagi entire letter na sisi ini sab ke reference kurang ko di lai lam bani yelo sisi ini ba pupu kachera to ya tu futi pore autonomous state kulodam te 6 schedule lam dasa kachera ko ta 6 schedule lam dolo kulota itu makana ke to ya ko hate lasi reference kurang ko di basa ko lasi autonomous state itu kinanji abang ke lalo autonomous state le long sita adhe aja kong itu long le rata hai sita ki om dum aja kong bang itu kinam ja pan 6 schedule plan am plan society kong kithe laso phase autonomous state laso step forward dong si ave pulo tamte itu malong mala ki long nahi hai 175 laso ilma itu tamka 275 laso tamka bang direct lagi banne Adhe kalau dah step forward doit nahi, anu pulau tante lasi itu kalau ke direct lada pakai itu pakai tangka pakai wangun buat itu dah lagi upload itu. Lapen artikel 280, tapi autonomous state kita kalau cukup lang dikit mah jadi amendment lo pulau tante lasi dam jui, autonomous state lo pulau tante long leng ko kita itu adhe kahormu itu warnang di, laso putar silain sari itu dukok, lasi lada kan ke. Ladang abang ke la 280 la sobang ke monolang itu punya bagai dak akimi ka insaf tu dia kan CA ladang akimi ka insaf tu ni pala insaf tu lo tante itu akan tangka bang sudah direct itu malong kan dia kan la so put hak se itu bagai dak ahok autonomous state bang autonomous state pohon pulau tante pipil itu dalam tu ni apang meghalaya hoto autonomous state dia bagai to pinumala anda di une puspa afik surprise te dam dilo mane Api ke surprise tu damnam kau, tapi mau itu thak sih autonomous state 244A power kopi lo pulau tum terhadap legislative power, executive power, rahat ini ke kata kau kita tahu. Kalau tahu council of minister lah saya pun pusat putar. Kalau dah abang ke specific, langsung putar dia mati. Maybe must be bukan yang harus kita tahu. sir ala nangli ke autonomous state. Oh ina nong le thana son te di Lalu tu autonomous state ka 6 schedule 1/5 pen autonomous state Lasi 6 schedule whether possible 6 schedule one full ke 6 schedule ke limitation tu. 6 schedule is very much having limitation. So can limitation. autonomous state be created without 6 schedule? That is my point. No, the labang ke sana na dia. Autonomous state labang ke lake. Pada kita ando mah. Autonomous state. Tapi 244 autonomous state kalau mai tu lagi kita ando. Kita tu mau dulu pada ada yang mengadakan upgrade tu. Ada yang mengadakan upgrade tu. Dah upgrade. Kadang kalau kita ada kono pada aja kong cek tu. Kalau aja kong kita 244 implement. Kau hormo implement long lang mati tu. Laka implement lo kalau tante ada aja kong makai lam sosial. Langsung masih autonomous state itu benarnya.
lasi sido tulang autonomous state sing uji mate yes no without 6 schedule abi pin dengan autonomous state bar फिर suppose 6 schedule bar फिर नहीं पाला होना तो तब तक alam lo alam से था जी ong dung tuma views है sir ong dung tuma views lasan se bang lo je 6 schedule abi pin dengan autonomous state itum kimun ma ba kim dia kusla itum tribal atau mana protection long ji mate Meghalaya betul nama step lah bongan lo, mau 6 schedule tak bongong lah. yes intilah bongong lah mati. and the 6 schedule ateng si long dia autonomous state long dia kita 6 schedule ka kinan so dolo badi Lah, hola dah kalau orang berada Meghalaya itu example thekong lo mati. Meghalaya example thekong lo mati. Non itu tu bagai 245 implement nampo. 244 implement nampo lah implement dah फिर lo kalau tu kopi sini mah itu saya kong dokok lo mati. Itu orang sih lah pakai decide tu. ala point bang sir clark de chor mane autom 6 schedule jong si pabe delo te autonomous state Lalu tu 6 schedule pakai dia tu bukan ada awe. Kira thekong le mudah kaple tu thekong pula tu bela galam lo. Atau autonomous state lo pula 6 schedule pakai dia sampai pula ada kerja. Lasi kopi sini mah pakai itu tu decision dokok mati. Autonomous state ke Meghalaya autonomous state lo ngata separate state lo alu normal ke. Tapi 6 schedule dokok mati. Lalu malam final, malam kacing wajib mahal dah decision tu macam 244A implement lo tentang 6 schedule ada dat nanti 6 schedule ada dat ko pulai ke makin mana ini tu ada aja ko terkapan halam kali sir dak meri nanti kalau tentang tu makalah no je non ong dung ke 6 schedule is too small. Some of us say the 6 schedule is too small, therefore autonomous state is must. Or if autonomous state is implemented in Karjango as well as in NCLs, then it will definitely get protection from the provision of the constitution. That's all I'm saying. Aja kan dia biong lah si 6 schedule ke nangil tu kemari autonomous state senang pula. So section nandu. Lah si ente 6 schedule is biong pula tang ente. Itu pabedet nang puma. Mate direct autonomous state malah. Lalu dia si pabedet nang dia pula biasa wah dia apa mati 6 schedule ke limited power 163 one thang mati 163 article আছে মুতে গভর্নর ডিসিশনের পাওয়ার বলে দাবলো বলে দাম পেবাম ওরা ডিসিশন এন্ড দিয়ে মাঠে তাও 6 schedule আবেদন নাম যে তো বাকি কোসল একদম ডিসিশন পি আবেদন নাম যে উসিতো লাগলো হেতা কাদু মাছি কই সাউন্ড কো না সিস্টেম কোনো মস্তে নাম যে ওখানে মস্তে মস্তে বলে নাই ওখানে মস্তে মস্তে গিনানি কো বাকি লাগলো মাটি Lasi